kuno Enguuto ya Kabwohe-Masheruka Nyakambwe yemereiremu eyagemesereza abatuura okweterera enduru mbebembezi ngo bagitereze takabaherezeho nkaba boda boda obuzibu obutukureba n'obuzibu bwingi munonga abasabazi bitu nibagomiza piki zitu oyiro ntihindura buri izooba abo gombyondo ati ngabo kusubira ebitoke umuhanda gufire kwikuba motoka kizikwikaho zikwateramu abantu bazo mukurara hanuya abakizire kuteganisibwa n'abahingi bwa hato kusiya imishuburo yabo mu katare kigumere ate ibintu birumu n'umutakubona iza kwihera ikintu cyabo cy'umuntu wa burizo intambara ate bambe motoka nkejo shanga yagitera ibintu springiz dirasta aha hariya rwamuhama motoka nzararaho bwira bwashesha nzararaho ndayinura nekimanya habo kubwira ku cyo gwinjaho nzararaho tizikurengaho era stino cyo cyeshin kugambira acyo kweta mara mumbi bakagisukaho motoka zikiko zikatera mwene twantusaba mutukorere Enguuto Maria abantu tanike kutambura je nawe mecho baje umunyishengero w'icwekeki abahumurize Enguuto eji neija korusha hayona twatwira ubusasi bwitu umuyunura batwereze motoka mwe ntatu batandika gukora Enguuto reba nareba rwarga Kabwohe naruraba muje rwahika cyorafuzi kandi nimpamya bariyo bakora bayunura nubategebe kanisa kuraba murukaza bwizubwera Enguuto nyingi mu byanga bitari umwe na bimwe zeyongere kusisikara habwe njura nyingi eri kugweberebi gasha kwa Sheikh Abdulatif.